Muri Zimbabwe abapolisi bashinzwe umukwabo basakiranye n'abigaragambyaga i Harare biturutse ku majwi ahamagarira Perezida Emmerson Mnangagwa gushyiraho ubuyobozi bw'inzibacyuho bwo kwita ku bibazo by'ubukungu no gutegura amatora yizewe. Abana ba Mali bugarijwe n'ibibazo by'urugomo byiyongera mu gihe ubushyamirane bw'abajihadiste n'ubushingiye ku moko bugeze ahakomeye. Ishami rya ONU ikigega cyita ku bana UNICEF riraburira muri raporo yasohotse muri iki cyumweru. Muri Uganda rubanda itewe impungenge n'uburyo bushya bwo kurinda umutekano hifashishijwe kamera imenya isura y'umuntu mu buryo bwuzuye. Zizakoreshwa mu guhiga abakora imyigaragambyo mu gihe itora ryegereje ryo mu 2021. Muri Kenya ho abitangiye kurinda ubuzima bw'inyamaswa baratabariza za musumbashyamba, umubare wazo urimo kugabanuka vuba na vuba muri Afurika yo hagati n'iy'Uburasirazuba. Naho muri Gabon amafi hashize imyaka irenga 100 yitirirwa ibitaro bizwi nka Albert Schweitzer arimo gupfa umusubizo mu buryo udasobanutse.